Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. En garti e jammaji meɗen nafila tugnade deftere wiyetende awnul ulama ussalihina, jofde jamma nayaɓo. jofde jamma nayaɓo julete ko darɗe nayyi. darɗe ɗi fof calmina, darde fof fatiha lawol gotol. qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati. darɗe nayyi julete, darde fof fatiha lawol gotol. taw darɗe ɗiɗi fof noon salminte, janga qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati. so a gayni janga oɗo duwaw, ya allahumma ɗowwini fihi ala iqamati amrika wa awzi'ini ada shukrika bi karamika wahfizni hifzuka wa sutruka ya absaran nazirina wa sallallahu ala muhammad. darɗe nayyi julte, darɗe ɗiɗi fof salmine, darɗe fof jange qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati. so gayni janga oɗo duwaw non. allahumma salli ala rasulullah. ko musidɗo moon ibrahima saydou kane ɓaccude min jafoɗum.